Bafowethu yazi ayinhle into isinconywe ubuthaphu left and right amaphephandaba abantu ko-Facebook abantu ko-TikTok kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana kunconywa umcimbi omkhulukazi-ke umshado omhlophe kaKhuzani umfokampongose-ke indlamlenze emculo kamaskandi-ke King of Blue Nation-ke laphana-ke asazi bafowethu uKhuzani ube isibonelo kakhulu-ke kwabanye abafowethu-ke abasafisa ukwenza into enhle efana nale ethatha owakwakhe embeke ebalazweni-ke laphana-ke ekhomba okusobala ukuthi-ke useyithathiwe le nto bafowethu-ke bayincome kakhulu sikhumbule la sikhuluma ngomculo kamaskandi-ke laphana-ke sithi-ke ukuyi-high level-ke enkulu-ke endimeni-ke laphana-ke siphinde simbheke njengomuntu onomlando futhi omkhulu kakhulu siyambonakala namhlanje-ke uyayithola-ke nowakwakhe-ke njengoba-ke izolo-ke beyibuya-ke laphana-ke bafowethu-ke iy'thombe-ke ngophathele zona zixoxa indaba njengoba-ke injalo umakoti abantu abaningi bebefisa ukumazi bafuna ukubona ukuthi-ke kazi umuphi lo makoti-ke ozothathwa indlamlenze nangempela-ke wayiveza-ke intokazi-ke okuyiyona abopha nayo-ke ifindo likaSofa Silahlane okuyifindo lomshado bafowethu bathi umshado awulona ijele kwasho uKhuzani ingoma yakhe-ke leyo-ke nayo-ke uKhuzani-ke wayicula-ke amaqede-ke yadla abantu asikho-ke lapho kodwa-ke abantu abaningi bafowethu-ke bancoma ubuthaphu left and right-ke into enhle eyenziwa uKhuzani umfokampongose-ke laphana-ke athatha umakoti esikholwa ukuthi-ke nakwabanye abaculi-ke abakhona endimeni kamaskandi-ke uyisibonelo-ke kulento ayiyenzile siyazi bakhona abashadile-ke kodwa-ke naye-ke uqhubekile-ke wa-ede omunye umlando umuhle bafowethu ilezo